Najoro kabongi amoltu papa sapuk nanyo pen najoro kabongi. Kabongi no olaripotieki. Ya olarro. Olarra amu iltung'anak ogol. Neeku ore apa enkarna kabongi naa larroi. Larroi. Adamu ake ore entoki nadamunye irkisaruni ashu irkishili naa kadamu nanu tenkop ang' iltung'anak akeyie looyautua apa maendeleo nereu nkera academy nikarr lookeri. Nadamu sii aitoki iltung'anak apa oogira aam nkituak are nincho eyama nkituak are naleng'. Itabayie apa ine? Ore taa ina naa kesipa. Aata orpayian naata mayiani Enkai, aata ormarei, aata ntomonok are. Uni. Naa kadamu sii aitoki kulo payiani looji irkisaruni tenkop ang' aa ninche apa naleng' oyautareutwa kulo oing'ok apa lenaiposha. Aareu kulo nkishu enaiposha kulo oing'ok. Ore taa tina matoning'o nai mpaka irpayiani ntaitoli, ang'as aaku aata title emakaan. Amu aata ormarei nepoitore kaan. Kesipa. Ore eniare naa katii apa ilarikok le Sirit, meetai iltung'anak ooji Lenkoriong olaiguanani. Naa katii lelo. Ore ene uni, aata sii olarikoni otegelutua irmaasai metaa chairman le sukuul naji enooloosinon, tiatua ilarin laa kajo 14. Kabisa. Ore enatii nimbaruo naijo enoosaiwal, pii kaata loing'ok oota namba toonkishu. Olainining'oni le Sidai FM ilarikok aboitare tenkitesheni e Sidai FM tenaolong' erubaa nikijo noo Nkung Olosho tiatua Sidai FM. Naata orpayian otii enewueji. Kwanza ile suti amefaa. Ishope suti iko sawa, na miwani iko sawa, naa kuna kilani oshi naing'ua Dubai. Oleng' enkitesheni e Sidai FM mpapa. Toonkarn naa David Olormambuli, nara ololeng'ariame. Naa aing'ua Murua Kimintet. Tine atoiwuoki naa tinewueji atubulua amataa orpayian. Karibu oleng' enkitesheni Sidai FM. Lompapa tenebo orpayian ole Manchuna amu maipotie naa empapa ninye amu nejia naa ikununo. Olaptani ilo. Ajo paaikilikwan intae, etii erashe naji meishooroyu olayioni nemeishooroyu enkulupuoni. Papai ole yie sinye imaanisha nanu naji meishooroyu olayioni. Ore ina naa ore terashe ormaasai naa ore apa ntokitin muhimu sana tenkop naa olayioni amu ninye oitasheyie ormarei oing'ua, neitoki sii doi aaku ore enkulukuoni nemeeta eneikuni apa eneishoori amu ninye maisha oltung'anak. Neeku meetai apa eneikuni peeji keishoori amu emiri nemeishori likae tung'ani. Indim ake naaji aitujung'o ormoruo nkera inonok. Neeku maisha enkop. Maisha enkop. Naa maisha enkayioni. Nejia ake etiu meeta eneikuni ena maisha. Ayia papai oleramet. Ore tine nesipa ore taadii enkulukuoni nemeishooroyu nememirayu toonkaloitie pookin amu ramatare ormaa wenkang' neeku meishooroyu. Meishooroyu. Papai Olormambuli. Ore enasipa ore tenduki erashe ormaasai netejoki apa enkop nemeishooroyu olayioni. Neeku ore duo amu eetuo taata ninche iltung'anak lena rishata apwonu aitololo nena pookin, kake eyieu ake nibung'i enkop nibung'i olayioni. Neibung'i pookin. Olainining'oni le Sidai FM naa kigira aimaki tenaolong' imbaa naipirta eramatare. Naa ore ade peeji enkop naa kajo ebaiki ninye negira aimaki mpaka neimakini imbaa naipirta erikore. Metaa mee enkop naaji ake. Ebaiki naa ketii erikore atua metaa kegirai airo ilomon loipirta naaji erikore olosho le maa. Amu ore naa siinye piinchooyo enkop ninchooyie olosho, ninchooyie erikore. Mayiolo papai ole yie tenaa keetai imbaa naagira apwonu dukuya naaji temurua ning'ua ntae nkitanyanyukot nigira adol onkibelekenyat naagira apwonu olosho tena rishata naidim naaji airiamariyie ena bae nikijo meishooroyu enkop nemeishooroyu olayioni. Ore tesipata naa ore tiatua olosho, ore toorubat pookin ontokiting naatae enkishui naa eyieu enkop nerripi oleng, neyieu sii doi neing'urari peemejing'u iltung'anak oing'ua aulo. Ore eniare naa ore taata ilayiok eibelekenyita nkera mbaa opa oltoniei lormaasai. Amu etaa kemirr iltung'anak enkop naa keishooyo kulikae tung'anak neya kulikae temukuraisho toonkoitoi nemeibala. Aitorogonyisho duo. Neeku ore taata ina naa entoki naewuo najo oshi taata lashumpa total corruption naa ninye taata ena naimua ina kibelekeny peetuoki aatum enkoitoi naimieki enkop
tonkoitoi nemeifaa. Eropare suuji. Eropare suuji. Papai Leramet imbaa naipirta naaji eramatare naa ejo papai Oleyiasi keetae imbaa naaji enkitorogonya. Naitorogonyishoi ake outrightly. Mayiolo tenaa ketii imbaa naijo enenkop inyi enaa meetae. Esipata ketii amu ore ninye enalo erikore natii naa itorogonyita orpayian, enkerai, enkitok, metii amani inewueji amu ebaiki neeta Oleramet toki neeku ena toki naata aitumia anyunyusie ilemeeta. Naa ina emoyian sapuk natii enakop ang pookin ashu doi ninye oloirien in general. Neeku ore emoyian sapuk naa enkikonya. Iyata iltung'anak oikonyaki tenkop inyi? Ketii, ore saai kirota tene naa kaata mfano edung'oki ng'ole oloirien naa ore entoki naitaunyeki naa peemiri enkop. Naa ore iltung'anak oomirr enakop naa nkera neitu ninye ebaya peemirr enkop. Kake nejokini imirr shai ino, nemirr oltung'ani meyiolo ajo nyoo etumito. Ore saai kitonio yie ketii nkayiok saai naatimira enkop nemeeta nena ropiyiani, nemeeta enkop, nemeeta enkiteng, nemeeta ninye enenukarieki. Neeku aisuuji nejia? Aisuuji ina toki katukul. Aisuuji katukul toolaasita. Torrono oleng, eng'oki. Neeku eetae iltung'anak oogira aitorogony Olemonjo, sorry. Ore taa naaji eton eitu ajing enkitorogonya, imparie naaji irpayiani ajo eji kanyioo olosho. Naa ore olosho naa kaidim nanu atejo mbaa naara ong'uan nara kiti torpayiani, mbaa naara ong'uan. Olayioni, emurua, enkitoo aa irpayiani, werikore. Oringa. Naa ore tenena pokira ong'uan, ore ake olosho lemeeta kiguana, nemeeta enkitoo, nemeeta elelero, nemeeta enkulukuoni neme olosho. Neeku ore ina naa kang'as alo aikunaki nejia. Naa kaidim naaji atejo oloirien ninye etii ng'otonye enkitorogonya. Ninye etii entonai. Tolimu kuna muruan nigira aimaki tina muruan nigira aimaki. Ore taa paajo oloirien telulung'ata naa king'as aajo ore ina murua najo oloirien nikiata murua. Naa ore enkitorogonya naa nji pee kijito ninye etii. King'as aata enkop naji irkarrekeshe. Inkilomitani 48 square enaa enajo ilashumba. Naa ore ena murua enormaasai apa enkop pookin amu ajo ore Kenya musima naa kejo ake enormaasai. Kake ore naa ina nelotu aaku emurua nara enoloirien naisho apa yiok menyo oloitore enkop aa Kenyatta. Ore peisho irmaasai nena kilomitani 48 naa peedupore irmaasai aaokie nkishu enkare enkop oolashumba naa peyie etumi entoki najo 19%. Nelotu naa ena toki nikijo enkitorogonya. Ore peeng'as aibung irmaasai ajo toolarin okuni amu kira yiok kuti ajo penyo nikiino, nepwonu ilarikok likiata lekuna kishu naa ninye naai kijito enkitorogonya olosho ashu enkeeya olosho. Igira ajo ilarikok oogira aitorogony ntae? Ilarikok oogira aitorogony iyiok. Amu ore tolari le 1993 naa inakata eetuoki aoru irmaasai enakop najo irkarrekeshe. 1993. Inakata eetuoki aoru irmaasai enakop najo irkarrekeshe. Ogira aoru irmaasai? Orgavanai likiata ojo Ole Tunai o papai lenye orkansolai le Kemendet MCA. Ninche pokira are. Naa ore enking'asia, ore olari loo 2004 nikiata empalai natii enewueji naitayioki aitumia enaa ninye eji court order Ole Kijape oigero, ninye oisaina orgavanai Ole Tunai. Ninye itumiaki aaraarie olorere ometaari iltung'anak lemeishu. Ina taa lemikiata. Kiata oltung'ani ojo Jackson Kipas naa mfano bara. Enataara? Lelo sikarini apa oitumiaki ina olong. Ore eniare, ore kulo arikok laipoto nkarn naa enking'asia amu ore ena naji 19% naa ninche naisuma Ole Tunai peeeta nguvu naata tinakata. Neeku ina enkitorogonya nikiata toloirien. Nabo taa ina. Ore eniare kiata olchamba liare. Olchamba oji orkurruk. Oota ekai 500. Ore ele shamba oji orkurruk neshukunye ake aaya lelo arikok pokira are.
Ore peeya amu ketii mpale nikilikini enkampuni apa natang'asaki aisho ajo African Tours and Hotel. Neshukunyi neeri lelo mekure taa ninche etii irmaasai aitoruki apake irmaasai neshukunyi neeri nepiki ina ampuni. Ore peepiki ina ampuni nitokini aamir neponunui aibelekeny mayiolo enaa enkata eponunui aisho enkampuni naata najo Nkama. Nkama doi paalotu manati. Ore peeng'asi aisho Nkama neshukunyei neewa ilashumbai kunda olong'i le Nkama. Kake enkarna taake ibelekenyaki amu ore tanakata tenilo sipitali piitem alak sipitali aitumia entoki najo paybill neton ake eyau enkarna orkorrok. Ore tina harakati kincherita ake amu meeta enitu kipuo nitokini aamiraki enkampuni najo Manati apik taa tinakata entoki najo International Airport. Nitu inosakini iloopeny enkop aa irmaasai. Naamaa taa tenining' aa ekai 36 ewaita irmaasai peedung'i enkop. Ore enikitum nena ekai 500 ijo naa nemeponari iyiok share naa lelo arikok. Meeta enitu kipuo eton kitii orkiyioi duo neton kitii enkitung'ato duo kintanapita ishoritin natii oriong' enkop. Ore tiatua inewueji peeponunui ena najo Manati ore asilimia naing'ua Nkama mayiolo enaa 10% napoita community tenebo booster natii atua Nkama. Naa ore saai netaarate orkikuyui laa ninye apa oota ina booster tentiaraki community ninye orkansolai olekijo apa oinyiita iropiyiani mee community. Etaarateki saai ededita ina booster. Ore peelotu ena kiwanja nikijo International Airstrip nenyaaka aashoro ilchambai lorpayiani likijo individual kulo loopeny. Etoshoraki olchamba oji Olole Nkoisayo leminosakino nemikiyiolo enelo. Neshoroo olchamba oji Olole Sosio, neshoroo olchamba oltung'ani ojo John Naleki oinyang'ua torkijanai lole Morinde, neshoroo olchamba lenkayioni najo Ben Ekariangei, olchamba le Noonkokua, okulie shambai otii ololaiguanani netii olchamba lenkayioni najo Oloseria. Ore ake enkitorogony ning'ua naa ena murua naing'ua amu eetuo ilarikok enaa enatii natejo Leramet etaboloki apa office nainyang'ieki enkop niform entoki najo Marasiria Company Limited. Naa kajo sii penyo mikitum ake impala enena amu kiata. Ore peeboli neboli enkopisi te Narok lelo arikok pokira laa ninche niking'oruni irburoka oojing'u atua nkishu peishori iropiyiani nerikuni nkera aitaam enkop tinewueji. Neeku egirai aamirr enkop oleng'. Emirtai enkop oleng'. Keyieu naaji neponiki orpayian Leramet kulo omon. Ore taa enaliki irmaasai amu kairorie nanu irmaasai lolorien oiusika wena siai, aomon ajoki entung'ai enkuretisho amu ore esipata inyi nemelo. Melo pii keshuku ake Enkai amu eninye esipata. Nayieu najoki ninche entung'ai enkuretisho entusuj enkop inyi ashu lelo ayiok doi ooritai ashu loidipaki ataa amu eshukunye enkop ashukokino tenkaraki haki naa eninyi. Neeku ore tine ore ina siai apa nataaraki iltung'anak te Kichwa Tembo neigutieki nelelo oidurrieki nepuoi aitoki aapuo aaya orkorrok naa kajo meesipata. Kanyioo naisho mpaka nijo elelek eshukokino irmaasai enkop enye? Eshukokino irmaasai tenkaraki haki enye natii. Amu ore mpala nikiata naa enenye enkop. Iteru taa enaa enaji 48 square kilometers eetuo ninche aaworr ene neya 10 square kilometers meetai haja kunda kulie 38 square kilometers meetai haja. Neeku ina paajoki eshukunye enkop eyieu oltung'ani omeyieu. Amu esuj oltung'ani kisuj iyiok taata neponu aasuj elelero neton etu ajo naa nanu ebulu. Neeku idolta ajo ketii osiligi dukuya. Ketii osiligi dukuya amu meesipata ewayieki. Emonkoi enatoki e corruption naitumiai iropiyiani peetumi esipata. Nayieu naomon najo teneidimayu inchoo iltung'anak eshukokini haki enye. Naa kairo taa anaa oltung'ani le human right defender anaa haki e binadamu ashu oltung'anak amu meidimayu peeikonyi iltung'anak te haki enye. Ore oltung'ani lemeeta haki neitumia iropiyiani peetum haki nemeidimayu. Neeku igira ajo kelelek eshukokino irmaasai mpaka itejo naaji ekai aja naipirta naaji itejo naaji airport. Ore sii nena orkorrok amu keji naa doi ore piilo atua nkaldasini naa keji ore apa ena toki neifomoki Olosho Company Limited. Ore ena siai Olosho Company Limited naa orpayian obo oifoomo. Ore peitayu title ntarikini 22
olapa le dukuya 1999 nemir tiatua nkolong'i 12 amiraki enkampuni naji Manati. Ore ena ampuni naji Manati nitransferaki ntarikini 12 olapa liare 1999. Nikijo ore ina peetimira meeta haki meeta naa keton ake ajo meeta haki osai enaa ropiyiani naishori ninche haki kake etii enkolong naishunye nena ropiyiani. Mpapa Oleyiasi. Ayieu ake naaji naponaa ajo mbari. Ore embaye naipirare irkarrikeshe naa enkop ina naishoo apa Kenyatta irmaasai aoru te Maasai Mara Game Reserve peetum irmaasai atookie enkare netum ainosie nkujit nepik sii doi biashara olashumpa amu eturunishe ake biashara olashumpa inakata iteruni aashet noo Serena Hotel. Ore peeponu ilashumpa kulo oetuo irmaasai atum aashetie ena lodge naji Kitwa Temple naa yiok oimeneja, yiok oishoitie agreement nikiata tanakata nemeeta ewueji netotonieki aibelekenya aisho enkampuni. Papai kai doo petii olosho le maana kata ontai ilarikok lenkop egira ajo eloito enkop. Itaduaitie ake nkishu epuo itaa kanyoo? Ayieu nautaki entoki nabo. Iyiolo apa ajo eetae apa entoki naji ena sirkali apa Ole Moi. Ore ena sirkali Ole Moi naa ninye apa naiterua ashetu entoki naji corruption. Ore kulo tung'anak apa lang orkulikae tung'anak sapukin le sirkali leina rishata apa neitaini title meetai entoki naji adjudication section. Neitaini ake title te Nairobi. Neyai tentiaraki iltung'anak sapukin neitumiaki neoruni irmaasai haki enye apa naitumia inakata aramatishore. Neeku igira ajo ntai miata eshomo enkop inyi ake nejia? Eshomo enkop amu ore iltung'anak apa oishirakini nemeeta eneyai orkioi amu eishooki nalo pooki kituak shaya. Ore enaponiki tenkop kiata osiligi oleng ajo etu elo enkop. Naa ore ntokitin naishoo yiok metaa kijito doi kintanap amu itujing'o nkakuyiani. Ore enaa ena natejo kitayioki title ndio. Nikinteru apa ajing enkitung'ato metigili ena title apa naitayioki inakata irmukurani. Ore tinakata kitoni nemibala title naji enorkarrikeshe. Metii olololo, metii. Naa irkarrikeshe kake nibelekenyi enkarna metaa olololo. Kake etigilaki ina title neeku metii. Ore kunda katitin nikiponu aapuo National Land Commission. Nikisuj National Land Commission karibu olari misima. Ore peekisuj nipoti lelo payiani likijito ewaita enkop. Ore peeji kimpoti yiok neeny eponu amu eyiolo ajo meeta nkardasini yoyote ile enaa nikiata. Nikishukunye ompaka nitangas National Land Commission enkop ajo enoormaasai. Ore peeitangas nekwet kotini. Nikinyiny orkesi te kotini tenaro tenewueji ilarin ora waare. Nepuoi apuo aitayu ruling nemesipata oomongo. Ore peitaini kitijing'a naata Court of Appeal. Neton naa kipuo ata Supreme Court. Mikinyorraa esuj kuna lukuny ometusuja kulie amu ore piiteruni aibelekeny inakop naa kajo kira yiok inkera. Ore piishoruni naa ilo ari eishoruaki ninye etoinyieki yiok. Nikiponu aajing olarrabal. Kaipongesa kulo payiani amu etusuja enkop ominepunye yiok. Nikinyakita yiok asuj ominepunye kulie. Neeku eton egira asuj enkop. Eton kisujita Papai Olormambuli. Ore enaa entoki najito irpayiani kulo oing'ua ena shoto oloirie naa kirori tesipata oleng. Amu kwa kweli ore entoki nasipa naa kikonyitai iltung'anak ilarikok likiata tinakata toonkishu. Neeku ore ina toki kiyieu nikijo peitashe irmaasai tesipata enye peyie meibelekenya ake nemekure etu amu ore dii siinye erikore naa meetai erikore naji ene maisha. Neeku ore erikore naa enalotu elo. Neeku peyie itashe ake iltung'anak tesipata enye neyiolou iltung'anak ajo ore esipata ore enkop nemeeta enelo. Kake eeta enelo oltung'ani amu ore oltung'ani naa keye. Kake meye enkop inepu nkakuyiani onkakuyiani neeku keyieu ake iltung'anak nitashe tesipata enye. Ayieu naigusia nkuti naing'ua naji matejo ena murua naing'ua sinanu Kimindet amu ore tinakata esiai e Kimindet etii enkae olong iltung'anak kitoorote enaa nkundii omatoor nkang'itie oonkera manyat oonkera. Netii apa irpayiani naa latejo mesujita esipata kegira ainyalita esiai erikore naa ninche ilarikok ootae tina kop. Neeku ore entoki najito etii apa iltung'anak oiroro nejo ejo ore nanu
atimira olchamba atole papa nore ina toki nemetii esipata na me naboisho papai indimidimi aitautu naboisho tina murua enye. Ore naboisho metii oltung'ani any. Ore peebali ake esiai emukuraisho, ore oshi peyie kishomo kotini nikipuo apik orkesi kotini naa enkiroroto apa peyie eirori peyie etumi ategelu iltung'anak oodung' enkop amu mikinyorraa iltung'anak oopuoi apuo agelaki iyiok toonaiposha apa keyauni ajo eji kulo irkomitiini oodung'oki ntae enkop. Kanu empapa idimidimi aatoning'oto ntae mpaka nintau naa osotua nitonini enaa irpayiani kituak amu ira irpayiani kituak nimbalilie naa ajo riki naa ata iyiok kira irbarnot nikisujaa nikijo olee tumuta loompapa nemikigilunore naaji. Ore ina toki kajo nanu penyo nelio olning'o amu kamaa enaa ilarikok lemeyieu nitutum iltung'anak, meyieu nitutum MCA likiata tina murua, meitutum orgavanai paa kai dii iko iltung'anak peening'oyu newaita enchoto oltung'anak neeku ninche epuo aitumia neeku paa kai iko iltung'anak naa ore lekwa oota orgavanai naa kejo ninche eeta enkoriong meeta oltung'ani oidimu nedung' enkop te lasima ata etii olomoni kotini nedung'ito enkop te lasima. Okay, ore matapanai enatejo papai olormambuli. Ore naboisho naa keyieu irmaasai kake ilarikok oorita iltung'anak. Naa nyoo paatejo nejia? Musana ina moyian etii ina murua osiria. Amu meeta erishata apa naa keeta iltung'anak oojo oloirien irkaputiei. Kake nikishukunye nikishooki enaisho orkansolai apa ojo ole Kerenke. Amu eewuo aitutum iltung'anak ometaa kirragaroi nemirragaroi apa. Ore kijo etisidana ina shoto nirrikini iltung'anak te Sitoka. Eeku eetae iltorrok. Kake kulo oirriki iltung'anak dei. Keoritae iltung'anak ajo peetumokini aatorik. Ore tinewueji neji eetae iltorrobo neetae irkaputiei te Sitoka. Ara nanu obo lelelo ooshomo aitaki iltung'anak osotua eetae ina mpaka taiser sijui nyoo. Laiser kake ore oleng piijo shomo nejo aaku ena siai oompatin amu aata ninye orpayian loltorrobo tienda shoto nejo eji kara orkaputeni. Nikiyiolo taa ajo oleng'ania. Iyiok irkisaroni ooshomo apuo aitaki iltung'anak osotua. Omeeu olaiguanani oiriutua lelo arikok ootae otii MCA le Kimindet nelotu doi ometiaki iyiok tolchani aikirara aponu airriki olorere. Papai oleyiasi ena siai naji esiai sijui orgilat, esiai oonkajijik, esiai enioshon, keishunye ake tolosho tema kulo omon. Indimidimi nikisiligu naaji iltung'anak kituak orpayiani kituak olarikok peiting'ie ena siai naji enioshon, niajijik, neporori, negilat, nenyoo amu ore apa duo orporori naa ilenkanyit. Ore apa sininye duo nkajijik naatae ashu kulo naaji likijo irgilat naa ilenkanyit apa naa kijo mayam entito endaang amu nkankanashe ai. Ore endaang naa lolonkapu. Enkanyit apa mee entoki apa duo naorr iyiok. Kidimayu naaji ometabaiki nikipuo naa aatum olosho lemeori oltung'anak lemeoro nikiyiolo ajo kira nabo pookin. Ore toosotua lai ole Wuapari naa kayieu naisho mfano nchere ore duo taata enaa Maasai Elders nategeluaki naa kaata 100% ajo eitutum irmaasai. Amu etegeluaki apa kulo tung'anak toolubot pookin oonkishu. Neeku meeta kila aji nemeeta nemetii atua ena Elders. Ore eniare etang'adioki apa siasani. Etabainayioki apa siasani meshomo kando amu ore eneimu ena nyamali eoro naa siasani. Enapa najo lashumpa ore piiyieu nintoreu iltung'anak naa tang'asa tooro. Divide and rule. Yes. Itoning'o taa? Neeku ore taata entoki nikiyieu nikiomonu. Ayieu naomon Uhuru Kenyatta. Naomon Mheshimiwa Raila Odinga. Metijing'a ena Maasai Elders enkoriong peari ena mukuraisho pookin nayau iltung'anak ooyieu neorr irmaasai. Oota ngolati enye maate. Ngolati enye amu ore piining kuna baa naaji ewaki enkop nkotelini ormaasai anaa matejo noo Kitwa Tembo, noorkiompo, inakop pookin akeyie naa ewuei neimu imali naadupore wananchi nekwet kulo tung'anak neibung' irkuti tung'anak imiet ile neigerr aapik enkiti ampuni empurrore naa ina piidol eoro irmaasai. Kake ore ake peishori ena Elders nguvu nayiolou ajo etopuo olosho lormaasai amu ore taata ormukurai pookin ojo adumunye aitumia nena challenges nemeitoki aata nafasi. Papai Oleramet, erikore etalo olosho ananye ena. Ore ana iyiok ogira akaldaa ate maate. Ara Wuapari ore esipata natii naa mairoro amu sidai esipata enirori. Ore taa dii atii nanu ene naa katii aata nkopiyiani are. Ara chairman lorkarrekesho ibung'ita irmembai karibu 3,000. Nara sii oltung'ani losotua ashu human rights defender
oing'uraa ngolati pookin. Nayieu najoki tenakata irmaasai naa alo ninye ayiaya olchairman saai ootae le Council of Elders Narok. Meibung'a chairman pookin le kuna kutot pookin amu kira nkutot isiet. Meibung'a nena kutot pookin peyie edumakino intorrok naasita ilarikok likiata. Amu ore nilotu Transmara, emuoi ina kop etua naa tenkaraki erikore nemeetae. Ore ena rikore natii saa hii naa ene makewan. Naa ore makewan meeta dii enilopeny. Naa kiomon naaji lelo alashara lang metushuku lukuny enye nejing atua irmaasai. Amu ore saai ening'uraa enedukuya, ore ena kambi ena kop apa natootuo irmaasai naji Kichwa Tembo, ukweli naa ishoruaki apa ntarikini 9 olapa liong'uan 1975. Orpayian oji Mzee Jomo Kenyatta eirriu oltung'ani apa ojo Bwana Ogutu meeu ajo naa nanu aishoru ina kop aisho irmaasai peetum eneim inkishu apuo aaok enkare te Mara, nepuo sii aatum endupoto nanyayie inkujit. Kake ore naa ng'ole ntarikini 22 olapa le 1993 nepuku naa lotii Ole Kijape nepuo aitayu title oltung'ani apa oji Hosea Kiplangat apa le Land oltung'ani oji Kostany apa olaputani lo Lemoi. Neoruni yiok dama, neyauni sikarini 200,000 newoshi yiok mailepaki oldonyo. Meeta enikindim ataas naa amu serkali kiarare. Nelo taadii enkop aikunari nejia toongufu. Naa ikijo ake yiok peekiliki irmaasai le Kenya misima ashu doi ninye lena kutoto naji Olorien okimintet aajoki mintoki aureisho amu iyatata haki, ngufu eitumiai ooropiyiani nemeeta enepuo kuna ropiyiani aishunye ake taisere. Ore peishunye naa keshukokino ntae enkop amu haki naa eninyi. Enijoki lelo payiani autu mpala naishorieki ntae metii. Ore apa enatelejieki adjudication esiai naji Ololol adjudication neikansolaki apa ntarikini 28 olapa liopishana 1993 te pooki wueji e serkali. Neeku metii dii empalai hata nabo naata. Neeku kijoito yiok entung'ai enkuretisho. Najoki iltung'anak lolorien entung'ai enkuretisho amu haki naa eninyi. Nee eninyi enkop. Naa kayieu nanu nimbung'ubung'u haki inyi tooltauja linyi mintokiki aapuo mehomoki aisho ntae nkuti ropiyiani nemeeta enikiramat. Etii iltung'anak ogira aanyanya nkuti ropiyiani? Etii iltung'anak oishoritae ropiyiani penadoi naji defy and rule nchere kimbung iyie peemilo airo. Neeku kamaa enimiro nieita. Kaa esidai mee enaikash eniro pee ake ninye pee eniro ake ninye. Neeku ajoki naaji nanu lelo tung'anak entung'ai enkuretisho amu eshomo enkop apa naa kake kishuku. Olainining'oni le Sidai FM erubaa nikijo noo Nkung Olosho le Sidai FM ebaiki naa itii ing'ua shoo tena rishata ashu ning'ua sokoni nitii engarri ino niloito ang' anaa itii endapash anaa igira arreshu piinosa endaa. Erubaa nikijo noo Nkung Olosho. Eeta irpayiani lolosho le Maa irpayiani kituak otii erubaa nikijo noo Nkung Olosho. Kigira aimaki imbaa naipirta eramatare olosho. Papai lormambuli sapuk orkilio lolosho le Maa ebaiki Laikipia nelo Orkejuado neidia Moikwape ya Narok Ngong nena sininye imbaa naipirta naaji enkare Narok nkulupuok esherita olosho le Maa. Nkulupuok. Kanyoo nanyorr olosho le Maa? Nyoo nanyorr iyiok? Naa ore enaasitae naa kegira aidapash olosho neori. Nyoo naaji nanyorr olosho telulung'ata? Ore entoki nanyorr olosho naa naboisho ake. Naa ore entoki nayau naboisho naa tenirori. Ayieu najoki ilarikok ootae tenkop entonyorrai enkiroroto enche ormaasai nkiguenat apake naiguana olosho peyie etum inkoitoi naaramatie ate. Amu ore ake peelau olosho lemeeta enkiguena naa meeta enelotito ilo osho. Amu ore oshi entoki naji esipata eneimu esipata naisho metoning'o pooking'ae naa tenepuoi orkiu lormaasai nepuoi apuo airo kiiyieu iyiok naboisho. Amu ore te Kimintet ore entoki naarareki naa aturoo naa entoki naji esipata. Duo tolosho le Maa ebaiki enebaiki. Ebaiki Orkejuado, olosho loo Sambur, Laikipia oloo yiok otii Embaringo nikitii enkare. Ore tenakata entoki nanyita olosho pookin oji ole Maa naa entoki naji enkironyata. Amu ore pookin olarikoni pookin lormaasai otumi naa enkaji ake natii eirony. Neeku kajoki naaji olosho le Maa pookin nebaiki Orkejuado nebaiki Sambur nebaiki omeshomo Laikipia nelo Ilchamus peyie eeku lelo tung'anak entoki nabo nerrip enkop enye nerrip enkulukuoni enye amu ore ake pooki toki naa enkulukuoni maisha oltung'ani enkishui oltung'ani. Ashe oleng. Okay, aponaa taa enatejo papai lormambuli. Pookin entoki naitajo iyiok kira irmaasai naa naboisho. Naa ore naboisho naa nanu iterunore oyie. Ore eniare
enerishata esiasa nikitii. Amu teninepu olosho lormaasai kijo Narok, nkauntini pokira uni okunda kulie kauntini oloreren nikitii, nemeeta enemegira aishirie irmaasai. Nikijo kirais ina kirikore. Amu ore ng'ole nai tenibung'a iltung'anak, kitodua Lemurkel etipikaki nkajijik naatasha. Naa tentiaraki haki ormaasai. Ore sii ng'ole piibung'a larikok oibung'ate hoo nikiyiolo ajo etii lotii loreren inkoriong'i, neshukunye mao. Neeku ore ake nai pekidumunye atum ilarikok oijalie olosho lemenkoshuak ijali. Nelelek eshukunye olosho amu ore dii irmaasai lenkare Narok nemeeta enyamal pooking'ae, mee enkaji nabo. Amu tenijo adol tinakata enaa nelotu devolution. Eitu kidol enkigerore amu tenetii naa enatii naji enenkaji naa larikok amu ore taa asiria mikiata yiok entoki nikijo orgilata ojele. Tenaa larikok ake duo oironyisho, mikiata. Ore ena neeku metii dii inatoki. Metii. Ore enekipuo erumishoi naa enoonkutot, naa larikok ogira aitumia. Amu ore doi eton eitu edung'i olorien nitiakita iltung'anak medung'i enkop ometaa yiok oirikore. Nikitodua kweli etudung'oki olorien, nishira olorere. Netudung'oki Kimindet, ninye ina nadung'itoki tenkae olong Ibikoni, naa isikarini 10. Neeku ayieu naomonu ajo ajoki irmaasai, enyoito maing'urisho amu yiok ogira agilaki ate enyamali. Ejo apa ninche irmaasai, ashu intomonok ormaasai eranyisho, maturukoi iloibon omainoto likirorie. Taranya enkiti amu ijo enaa ira orkapi. Mara olaranyani ara aimororwani kake ayiolo Rashid. Ayiolo Rashid. Neeku etejo maturukoi nchere maturukoi ilarikok omainoto nai oloota nkiasin. Neeku agira aomon irmaasai ajo kipoito enkukuo. Amatung'uai inatoki naji enegilata amu ninye emang'ati nda. Na ore taa piyiolou, kiata tinakata iltung'anak ogira aitumia enegilata ele osho lenkare Narok eji irmolelian ilaiser. Naa lelo arikok. Nayieu nai naiparu ajo kamaa dii ilarikok looji lormolelian. Kakwa ayiolo ormolelian itaasa ng'ole. Amu ore ng'ole naata mfano etii entang'ile natoshoki mchango tiatua enewueji enkare Narok, te Mao tenewueji, naa ijo lorgilata lormolelian, nelelek isho larikok lormolelian lemajo ng'ania, eitu irriwaa ninye ata shilingi 10. Nee entomononi namoi. Neeku agira ajoki irmaasai maape egelare nikigelu ilarikok mee lorgilata neme lolosho. Mataar nena naji inoonkajijik, maitaa irmaasai. Ore ng'ole te Transmara, naa kara nanu obo oishoo ng'ole lumbuani lenkong'u kura, ena ng'ole kata peitanyamal Transmara. Tentiaraki kitejo kamaa dii amu ore kulo neerita yiok, nimikincho elde peer yiok pookin. Ore ena nikincho nekwet ilarikok aurei nedung'oo. Neeku ina ore ormaasai nagira ayau amu idolta ajo eshomoita nkalo ololong'a. Eshomo ilo Lemurua Dikir, ore ng'ole pitokini ajo keyau BBI peji keor ina ng'ole constituency, neyieu ake itokini adung'oo kulie wueitin ormaasai eji tentiaraki lumbu eurei. Nayieu ake naomon irmaasai ajo enkishooroto enkop ina. Neeku enyoito mategelu ilarikok oijalie iltung'anak, nikiomon ilarikok peeku lenduata nabo, amu inatoki ake naishopoki olosho nkilani. Ashe oleng, papai ole Yasi. Ore ashe oleng le Wuapari. Ore tesipata ena siai eoroto enkop eoro olosho. Nemeeta entoki naworito olosho neme larikok. Iltung'anak le siasa, orbungei, orkansalai, orgavana. Amu ore lelo tung'anak nemetum erikore itu eor olorere. Nemetum atupurr olorere itu eor. Neeku ore neimua ena oro naa empurrore peetumi eneikuni eneoruni neinyakuai imali wananchi. Neeku kigira ajo yiok ajoki serkali ena ng'ejuk nalotu Mheshimiwa Migai Uhuru Kenyatta o Mheshimiwa Raila Odinga peishori kulo maasai oji Maasai Elders peishori nguvu meibelekenya eramatare ormaasai ayau enapa step natii tedukuya. Ajo nai paikilikuan empapa amu ira obo lorpayiani lilo turrur le Maa Council of Elders. Negira irmaasai ajo kiyieu yiok naa ore peeji naaji ore olarikoni orgavanai nikimbalie deputy naa ormaasani aitoki. Nadol naa kegira olosho aponu aibung'a aaku entoki nabo. Idol naa kelio osiligi tedukuya. Keishoi Enkai osiligi amare, ore enedukuya neidipa irmaasai aayamua. Etejoki ore deputy governor naa ormaasani alang'u lumbani. Naa tentiaraki imali ang' egirai amirr ainyang'unye ajo nanu naa piilo ayiolou erikore. Neeku kijito ng'ole ena Maasai Elders nategeluaki enyito maibung'ie irmaasai peekishuku erikore ang' oringana timira kulikae ayiok ainosie iropiyiani neinosie mongo naing'urunye kura. Aning ajo etaa nkurai ya kutosha naa kumok irmaasai naaji teneamua aibung'a neeku entoki nabo naa kerik inkishu enye neduaya mali enye neutaa olosho neas imbaa naibala. Kake aning ajo ore piororo naa kitokini ake aim intae empirisho ashu polos. Nitoki ake aishir kulie arin otii dukuya. Ore taa Bwana Ole Wuapari ayieu naajoki ore eoro nemetoki enkeeya torrono naa etiu ake enaa oltikana. Kake ore nai peibung'ae
irmaasai pookin tenejo le Wuapari saai ooku gavana naa ilo kincho nkurai ang amu kiata. Ore saai maatoliki obo lorpayiani Council of Elders naa kayieu naitashe ajo etisipa lelo payiani amu ore erikore neshomo. Kamaa taadoi emegirai anyikaki iyiok kiyieu ng'ole nikitejo. Papai maatosho endango. Megirai anyikaki ntae etiiki atua. Etiiki ntae atua megirai anyikaki ntae. Etiiki doi iyiok atua kake ore esipata naa ina kijeito kira irpayiani ootegelua loshon pookin meekure kiyieu erikore naipang. Nchoo eipang'aki olopeny inkishu aa ormaasani. Ashe oleng papai lormambuli ina siai erikore nyoo igira ajo ntae? Ore esiai erikore pookin ake entoki nayau naboisho erikore naa naboisho. Peegeluni iltung'anak ooyioloi ajo kerik iltung'anak. Tenesujari naaji enaa orkerreti taata ogira aitamanyu irpayiani le Maasai Council of Elders amu kara obo lenye naa kelotu enkop ashukunye enkop enaa neishopokini enkop inkilani. Amu ore tinakata meekure eeta enkop inkilani. Meekure ening enkiyiom enye. Mening enkitok ninye ata mening ormoruo lenye. Etaa tenening'o iyiok enkitok osiasai nelo aing'ua ormoruo lenye. Neeku kaomonu ajo peyie etumi enkanyit naomonu naaji peyie mitoki aaku ore naaji ilarikok oltung'ani oing'oru erikore neing'oru enaa eyieunoto enye. Interest enye duo metaa interest enye mee peyie itobirr peerik irmaasai. Peyie elo atum ake mali nirony irmaasai. Neeku kaomonu ilarikok ajoki entapal orkuak laijo ilo eutu doi eng'oru oltung'ani olorika toriko olosho ntobiraki amu ore sii kining olosho tenintobira kake ore peyie mintobiraa nemetii naa siiyie oltung'ani likintoki aning. Ashe oleng. Ekiata mbaa naipirta eramatare naaji ena siasa. Ewoita iltung'anak naleng esiai e siasa nerikino eramatare oonkishu. Ewoita iltung'anak nerikino nkaulele, nerikino nkang'itie, nerikino nkera. Etaa siasa. Kanyoo kias olosho le maa? Amu lasima niking'oru ndaiki nikinos. Lasima nikiata mpuka. Lasima nikiduaya kuna kishu mikintudutie nkuti nkumok. Kanyoo nanyorr iyiok olosho le maa? Ore too le Wuapari naa kesipa. Amu ore siasa naa erubata enkishui. Kake ata metii siasa mayiolo enaa kempukunoto ormaasai amu etaa tenewoshi enkukuo nikinya iyiok siasa ilarin 5 etoripo enaa kitamanya iyiok. Naa ore entoki nagira ayau ina ilatii iltung'anak likijoito eeta iltung'anak oitiipitoi peeoru olosho. Neeku meororo ele arikoni ata idipaki aategelu tentiaraki kelo pee alo agilaki kung'u metaa ore enake nishori nkuti ropiyiani. Ore eniare, ore enkop neme lasima peeriseni. Neeku ore ilo tung'ani etii apa olaranyani apa otaranya nejo ore enoolong kindipa siasa ore piijo alo enkopisi ajo alo aiparu ntokiting edupoto naaba amu itarutua erikore nijokini itumuta apa ninonok inoolong kiroku. Ekiyieu ake nikiomon ilewa nikiomon intomonok nikiomon irkijanani amu ninche enkop naa entaisere enye nagira ainyala amu ore kulo tasati ore metejoki edung enkopito ng'ejuk etii emusana kake etaa ore erishata sapuk naa enelelo tung'anak. Kuldo kulie ooti. Neeku peeshukunye aasaya nkang'itie alang enaponu aagelu ilayiok lormoruak ore taisere nikijokini miata erubata ina amu kitumuta ng'ole kiroko. Neeku peeshukokini aibung inkang'itie. Ore naa kejo taa irmaasai ajo kegila enkawuo ng'ejuk etii emusana. Papai oleyiasi naa oloyiok loogira aimaki mbaa naipirta erikore enkop ang weramatare. Nena esiai nikigira dii aishirra ajo ore irkasin nemegirai dii aisho iyiok. Ore ina mara metii dii nkera ang atua. Mikijo duo metii inakata duo amu ebaiki naa ketii are uni ong'uan. Kake olee tenaa ina mara onkuti ampunini nikiata ota kaunti dei metii dei mikiata dei iltung'anak otii atua. Kuti dii naleng enkiti sajata. Nagira taata ajo nanu openy naaji ore naaji olosho le maa ebaiki enebaiki tening'orr naaji olosho le maa naa nkauntini are kiata niponiki 3 mpaka Samburu. Ore kuldo kulie oshon neeta 8, 10, 7 naikaja. Emishori iyiok ena sipata eari iyiok teboo nitokini aaponu aarr iyiok tiatua aji. Emishiri enkayioni ino teboo nikintokini aaponu aamishiraki tendapash tenkaji. Kanyoo nanyorr olosho le maa? Naa olorkasin lemikiata. Naa elelero naagira aapuoyie amu lelo kasin eeta. Mekigira sii aitobirr nkampunini. Ore nkuti kishu naaji ketii atua nkishu neji loreren oogira aaya. Kanyoo nanyorr olosho? Bano le Wuapari ore ina naa esipata pii ore Maasai Mara kitoni saa hii naa ore 90% naa irmang'ati kulikae leme irmaasai. Ore enchilingi napuku tiatua ina Maasai Mara naa enaang meekure aa enaang. Ore esajati e 10 tomon naa ajo ninye kitumito naa
tenkaraki irkuti naake tung'anak arikok oota euresho meiteu aitodolu kake ore esashata sapuk nehomo olorere. Ore esiai mikiata iltung'anak otii mara otii esiai amu ening'uraa ng'ole enkampuni nayawuaki naji RBC nemikiyiolo ajo eneng'ae kake ninye oibung'ita enchilingi single permit license Maasai Mara Game Reserve collection pookin enaa $90 eyaundo olashumbai nemikiyiolo enelotito. Ore sii maendeleo ajo naa sinanu Narok County ening'uraa metii katukul naa yiok oota ropiyiani Narok aishinda nkulie kauntini pookin amu ore ena Mara aninto apa ake juzi eji ore tiatua olapa mayiolo olapa naa milioni 600 etumi paa kai epoita mikidolta irbaribarani mikidolta ajo naa nanu basari ishori nkera pookin mikidolta ajo naa nanu eramatai olorere mikidolta chochote. Neeku kayieu nai najo ore entoki nayau ena siai pookin naa erikore natii. Papai Oleyiasi eutu ajo etiu enaa ibolosho kewan amu ore ilarikok ligira agelu naa ninche ogira aarr intae anaa yiok ogira alanu kigira agelu ilarikok. Osotua lai ashe oleng Ole Wuapari. Ore tesipata Enkai, ore kulo tung'anak otii erikore ebaiki ole Tunai amu ninye oitore olale nebaiki ole Kijape meetai likae tung'ani. Ore enedukuya ore irkansolani pookin otii nemeeta oloidim aitayu aamusi yoyote enaa maoni amu eshomoki apa lelo shumata metaa ore entoki piijo iyie aimaki entoki naipirare oramatie lolosho niking'ode. Eniare ore inkera apa natii Maasai Mara nejuti muj osikari orkarani neyauni iltung'anak le Nairobi. Neeku ore naaji tenanu naa kayieu naomon serkali kuu narikito Mheshimiwa Uhuru Kenyatta nerikito Mheshimiwa Raila Omolo Odinga pee meitoki aisho meyapare ninche kulo tung'anak amu ikijoito yiok ebaiki naa ninche egira ayapare peesita kuna bususi pookin. Okay, ashe oleng Ole Wuapari. Ore tesiai erikore ashu toonkiasin naa ekijo metii kake etii amu tejo nai tenetiu are naa irkulalang. Kake ore enyamali egira ninche irmaasai agelisho amu ore engelare edukuya peelotu devolution iyiolo ajo etamakitia enkare Narok orkesi mayiolo naa larin okuni. Ore lelo arin okuni naa kelelek ake egira aikonyaa erikore amu etegelutua irmaasai olarikoni nikonyari likae temukuraisho. Ina enyamali nikiata megira ninche irmaasai agelisho. Kake ore peelotu esiai enkigerore ore lelo kuti oigero naa ncho ake peemira olorkereri lai metum esiai. Ncho ake peemira olenkabila lai metum esiai. Ncho ake peemira olaputani lai ashu olayiok lai metum esiai. Ore lelo kuti oota naa lenena pukunot naipoto. Ore irkulie maasai pookin meeta. Ore enkisuma naa enchom entaas uchunguzi inepu olayioni ashu eselenkei neitu eroro darasa kake eeta irpetei. Ninepu oltung'ani oota degree nemetii. Metii esipata enkigerore oltung'anak. Enkigerore oltung'anak. Meetai esipata. Kijito sii nai ore peegira ayau loreren enkigerore naa kamaa nai tenaa iger Ole Wuapari ashu teninger iyie olayioni lino inger olayioni le Monjo naa kelo pasadoi nelo ayiolou nautaa kuna kishu naa keji nkunaa. Ijo nemeyiolo naa eneba nkishu naalepuni ashu ilasho oini. Neeku ore piidol eyauni loreren naa peemikiyiolou ajo kebaa kule naalepuni te Mara ashu naalepuni resources tiatua Narok County naa kebaa lasho oini. Amu tenigeri orkokoyoi oing'ua county naje ore taisere peelo nemikiyiolo enikisujaki. Neeku egirai aroreki? Egirai aroreki metaa mikiyiolo ajo kebaa kule naalepuni naa kebaa lasho oini. Eetai orreki naleng. Ore eniare tine etejo naa dii sii Biblia ore peetii Enkai enchoto ang' naa ng'ae nagilunore iyiok. Ore irmaasai naa Enkai ake egira aapoyie naa kijo maisiligi Enkai nikidumunye aasaki ate. Ashe oleng olayioni. Ayieu nikincho nabo. Ore emurua naing'ua ore taadii ena toki naji development ashu maendeleo mebayie kake neirriu Enkai ilashumba. Ore piilo sukuul naji Enkereri nesheta class 1 to 8 neeta nkajijik ormalimuni neeta nkopisini metii ninye shilingi moja esirkali. Ore piilo Kawai nikitum ake sinye enkashumbai naewuo kutoka America ninye yiok kijo engafanai. Ajo oshi nanu ilarikok ogira ashet Toki nchoki namatoliki amu ilarikok atamanayie inakop inyi naing'or naleng isukuulini kesidan naleng najo nanu serkali nagira ashetaki ntae. Atiaka kinoto Oibor ilarikok loora irkulalang oyau Enkai. Amu ore Enkereri enaa enatiaka olashumbai ojo Richard Tol. Ore Kawai naa enkashumbai najo Janet naing'ua America. Ore Olosino naa olashumbai ojo Andrew Ho.
ibung'akino enkampuni naji MS. Ore oloormong'i naa enkashumpani naji Andila. Ore olopik kidong'oi naa lashumpa ake sininche otii nichangiaki duo enkiti pee mikisuyanyi iltung'anak ake mee oleng. Ore naata irkiushin naa kijo loitore enkop amu enata mikiata toki. Eshomo erishata naleng. Naa kishokoki ayieu najoki nanu ore oltung'ani oyawua ninye ilo payian oji Uhuru naa kishokoki enashe amu eewuo niteru aitodol iyiok nkutiti. Mikiata apa iyiok oltung'ani oji Oldioi Siria kake ishoo ng'ole iyiok Oldioi naa kishokoki enashe oleng. Moses Koin. Ama ilo eme enkai naishoo peelotu aisho ina retoto neishunye apa olee meekure eeta toki paa menoto tenkai. Eshomo erishata naleng ajo paisho pooki ng'ae erishata enusu oldakikai. Nintayu enduata nabayie ninchooyo nambari inonok esimu. Naa kaiterunye papai olormambuli peelimu embaye nabayie tukuj olosho neitoki sii aishooyo nambari esimu. Ashe oleng, karibu. Ore taa nai emusho naa kwa kweli ore ilarikok ninche oironyita iltung'anak amu meeta maendeleo naishoo. Amu ore tinakata tenikipuo ena murua Kimintet naa natii ward naa ata meetae akata sukuul naji enateshetakita iyiok ilarikok. Meetae sipitali, ore sipitali mitum ninye sipitali ata ninye duo enkiti ninye Panadol. Ore bahati ake duo amu ore taata naatae naa kuna private naata ninche ake eetae. Niaku naa ilarikok lemeeta entoki naitaasita iltung'anak lemeijalie iltung'anak. Niaku ore tinakata ore sukuulini nemeetae. Ore sii iyiok oleng kiti bahati nikietuo aponu atum naa ene World Vision. Amu ore sukuulini naashetae tinakata te Kimintet ward naa World Vision natesheta. Amu ore Kirindon naa World Vision natesheta. Ore sukuul nasheta te Musange naa World Vision natesheta. Ore naatoponayioki te Soit naa World Vision natoponaitie. Ore sukuul naji Enolosho naa World Vision natesheta. Neeku lashumpa oibung'ita ntae? Ninche oibung'ita iyiok. Ore Sitoka naatoponayioki te Sitoka naa World Vision. Olarikok litegelutua papa? Ore ilarikok meeta ninye olotesheta toilet tapalai enkai sukuul enaa sipitali. Neeku kaomon ajo eyieu sinche nitoki sinche ilarikok aing'orr ate adol ajo ore sininye naji ore enkoshoke oltung'ani nemeisaidia naa kelo sinye metaa ipik iropiyiani taadii sinye embene naudo. Neeku kaomon ajoki entoning'u iltung'anak linyi tena kiti rishata pee nikidol enaa kelotu aisho iyiok enkai mabadiliko nikiponu aibelekeny iltung'anak amu ore ilarikok naa looshomo apa aing'uraki ate enasipa ore enakop e Mara meetae enkiyioi natii naji enormaasai. Naa ore peedol ajo etomitiokoki inkiyioitin ormaasai naa ina kwa kweli peyie medolu enkiyioi ormaasai enchilingi ajo kepuku tenewueji enchilingi nepuoi aayau iltung'anak liang'ata laa bara akeyie menoto oltung'ani ormushaara lenye nelo ashet enkop enye. Nambari esimu papai olormambuli? Ore nambari ainei esimu naa 0716 49 7411. Ormosori 7? Ormosori 7 1 4 9 7 4 1. Nikiata sinye teneji papai oleramet pee eimaki naa embaye nabayie. Ara Wuapari ore entoki nairo te musho naa kayieu najo ore saai kitii ene amu tejo taa mairo esiai ormaasai etii saashi entoki naendelea najo MOU naigero iltung'anak aara 4. Ole Kijape eeta 15%, ole Ntutu eeta 50%, oltung'ani ojo Ng'eno eeta 15%. Inda baliki ne Mara. Ore saai Mara etipaki atipik MOU, ore ata saa lashumpa kulo oponunui naa keishori 10%. Ore irmaasai nemeeta entoki naishooki, neleku 0. Netii ina toki egira aisirculate nikitedua. Neeku iyieu nikiliki irmaasai ajoki eidipaki taa mpango e Narok County teneeta ole Ntutu aawa eidipe ina muungano. Nambari esimu? Neeku ayieu najoki ene musho paalo ene musho ayieu taa naliki irmaasai pookin aomon intae pookin embung'ata entushuku ntokitin inyi naawaki amu inakata kitumoki erripoto ontokitin. Nambari esimu? Ore nambai esimu ai naa 0721 82 5858. Irasiokisioki? Na 07
amine na 0 naapishana are nabo isiet are imiet isiet imiet isiet. Ore nilimu toolashumba are. Ore paalimu toolashumba naa 0721 82 58 58. Papai Oleyiasi limu embaye nabo tendorropo kidipita. Ore naaji entoki nalimu naa kayieu ake naomon serkali ajo kinchirita ore ele kiyiok lormaasai naa kayieu naomonu ajo entoning'oki yiok niyaya akishin amu mikiata ewueji nemetii empalai naitodolu ena ukuraishu naasitai. Ore eniare nayieu naomon Maasai elders ajo peitashe amu ninche oidim atushukoki olosho nkilani eipitie ena boishu enye muungano. Neeku peibung'a ninche aaku entoki nabo. Nambai esimu neihusisha irkulikae tung'anak. 07 nambari esimu orpayian Oleyiasi 07 06 90 53 74. Nambari papai Oleyiasi ormosori naapishana ormosori ile naudo ormosori imiet uni naapishana ong'uan enabayie teyie. Okay, ore sinanu enabayie naa kang'as ajo ashe oleng. Kajoki irmaasai matipik Enkai osiligi amu ninye ake pooki toki. Ore eniare enyoto matonyok aasisho etii siasa ometii mataasisho aibung' nkang'itie. Ore eneuni naa ena siai nara ene siasa. Enyita amu eishunye yiok inkolong'i. Amatung'uai enkilat, matung'uai eneoshon, matayiolo ilarikok oota osiligi lolosho. Nchere eetae UDA neetae Azimio la Umoja. Maata arashu shumata ang' aapuo enetii Uhuru netii Raila. Ninye kijoki irmaasai amu itoning'o enatii agreement natejo oltasat Ole Ramet idipa layiok aigerokinoto mali eniko teneorr te Narok County nigilaki ake ainosie mali ang' enapiat. Ore nambai esimu naa 0748 ormosori naapishana ong'uan isiet 104 ormosori ong'uan isiet ile. Ore nambai enyenak esimu naa ormosori naapishana ong'uan isiet nabo ormosori ong'uan isiet ile. 0748 10 48 86 nambari eng'ane ena ne Simeon Lole Monjo. Olainining'oni le Sidai FM kiindim atooshoki too nambari makewan onkoroki olomon aa ormosori naapishana nabo isiet uni nabo uni are uni 0711 831 323. Naa kumok sikiza tune naagira aaya irmaasai. Lo maasai kulo naa katejo ashe oleng amu kisapot sikiza tune naa tinewueji naa kaisho kulo tasati otii enkitesheni e Sidai FM tenolong nikijo ashe oleng. Ore tenolong terubaa nikijo Nkung Olosho ita tenebo ninye tenewueji orpayian Na David Olormambuli. Tenebo ninye Francis Ole Ramet ninye John Oleyiasi nikiata orpayian Simeon Ole Monjo tenebo nanu Benson Wuapari ekeyie nkoroki olomon ekeyie Nkung Olosho nikijo sero olosho le maa Ole sero olosho le maa. Ashe oleng Ole sere. Naa lelo lomon lo Nkung Olosho te Sidai FM. Sidai FM. Samburu County. Kitabautua. Abologi Sidai FM. Mundo moni naudo onaudo. Longe one. Eti ninje atua ewangan ngejuk netumito yok tondo moni salo 0.0. Sidai FM. Ewangan ngejuk.
Embuku orgalatia ematwele urkerere lenye liare ne junchere endare ruknoto lolan ole kai amotena intabaya ya ngiranapat e Kristo wala nini ngoni lang kyo monito ormarilo le punti eretoto tangara gyorbanoti lenye watamuya terisharanado o ladin waranet ekejang karnenye dankan lekaken punti Eraba kiro hospitalini na pasha neba kira na rishata te hospitali emoi teaching enit farol te Eldoret Eraba yebi linkalusunit miet negira ponari ananka ken reto wala she lengtengai kyo moni yepire telemarei tenkiri togini gira mayen kai eimu kunambari ormosori na bishana na udoile wini nabo na bishana ungwan wini 0796 317743 Kimayan kai dangkara ke eresotoino Tempolo so kerengele naro ke akiye na buito doko yati atwangishu
tonkauntini pookin emaa. Ore ena ni siasa engelare nemetii entoki nanoro wodesha nkoituo emaana naji namo mabadiliko apa yieu kake itadua naa ore mabadiliko ning'orutua nemeeta aitoki emaana naitaasa ntae. Lopayiani kulo oomanaa losotua kiliki ntae ajoki entung'uai mpoole konchila tanaa ing'uraki iyiok likae arikoni kinyorraa kake ore mpoole konchila mekinyorraa. Painjojo dei kamunya ninjajo piilo alo aitereu Uasin Gishu peetum deputy governor netum senator. Atemena nanu ng'ole mbaa naatasaki amu itu aikilikuanu nanu olopeny enkang. Community ya Kenya imesikia zaidi kwa jamii yote ya Kenya. Ile gavana huko ni wao na ndio wanamaliza zaidi. Ometabaiki serikali kitok olosho. Ruto has a case to answer. Nere ni go beita kirisudori ajo marina no mayolo. Ore empesai olosho la maa neno sole tonai. Basi mapiro nyalo bayan. Ekilimo tankariano tesebata o tempijan sabugoling. Sidai FM na. Supo oleng olanining'oni le Sidai FM itashonare nakata saa uni entara enkolong e Jumapili ontarikini 13 olapa liare olari loonkalusuni are otikitam aare naa kuna nkoroki oolomon te Sidai FM ekaaji Stanley Ole Santeto. Toolomon likincho enkiroshi tekuna saai entara nejo lomon inchere eipang'ua terishata edukuya MCA le Kimindet Kuyo le Kijape egira naa ailepunye siasa aing'oroo olakeshen lolorika le gavana tiatua kaunti e Narok nitukui sii irparakuo lina murua e Kimindet tombaa naipirta siasa. Ejo kulikae omon likincho enkiroshi eshomo laramatak loosuam aiken inkasarani kumok oleng temurua ashua oonkishu enye naatuata temurua olchorroi te ward e Mara toloontoluo le Narok. Ishaa nejing irmaasai orkioma le Azimio la Umoja amu nakata epuo aatum eramatare naishaa toonkolong'i naatii dukuya. Itaituo ate loopeny emurua oolikiai te ward orpusumoru te Narok Moi Kwapei aitobiraki ate orbaribara torrono ogira ainyal bei oonkaitubulu enye. Ejo kulikae omon likincho enkiroshi tekuna saai entara aikilikuana olarikoni ashu olairoroni le bunge kitok olosho yioloti enaa Justin Muturi larikok peenyok aanap olosho nepalaa mbaa naipirta siasa hoo naa netii shumata mbaa e siasa ata hoo netaasa orais apa Mwai Kibaki tenebo Rais Uhuru siaitin kake eishakenoyioki mbaa eropare wenkoloi tiatua olosho. Ejo kulikae omon etuuta negilunore olaiguanani liopa lemurua olorropil te Moi Kwapei e Narok yioloti enaa Turero le Tikani embata oolarikok oogira naa apik olom imbaa e siasa olelo sii otudumutua orbungei le Transmara oloontoluo Gideon Ole Konchila metijing'a enkesho olorika le Senate. Ejo kulikae omon eipang'ua olturrur le naboisho orbishopi te kaunti olkejuodo yioloti enaa House of Bishops erikoo bishop loonkanisani e ACK naa ninye olopeny olorika loorbishopi tina kaunti e Kajiado yioloti enaa Gadiel Ole Nene aitanap olosho peenyok aitudupaa naboisho nepalaa ntumoritin eajijikoni oshon. Ore tombaa e siasa nelimu lomon ajo ibung'aki duo taata entumo te kaunti e Laikipia nagira naa ang'oroo olarikoni lorkioma le ODM Raila Odinga terubata ashu torkioma le Azimio la Umoja oibung'i sii ai tumo naake ilo kioma le ODM naa lenye Raila Odinga te kaunti e Homa Bay egira naa embungei oontomonok aitabalunye naa ajo kelo ninye ajing' enkesho olorika le gavana tina kaunti e Homa Bay. Ore oloti lo rais ashu orkioma le UDA neshomo duo Musalia Mudavadi tenebo Moses Wetangula aarikoo entumo ilo aboisho enye UDA tenebo orkioma lonorikito William Ruto te kaunti e Baringo. Enoto iltung'anak oora oopishana orbuket ashu irbaa torrok inakata pee elerori nabo nanapita duo gas temurua e Mutaragwa te kaunti e Kiambu asulari naa netum lelo tung'anak irbaa torrok tenkarake naa ilo buket suuji oishakenoyioki tina luboto enkop. Kulo omon olainining'oni le Sidai FM airiamari nabo aitayiolo tenkadori o tenguton ekaaji Stanley Ole Santeto. Toolomon likincho enkiroshi tekuna saai entara nelimu lomon inchere eipang'ua terishata edukuya MCA le Kimindet yioloti enaa Kuyo le Kijape anaa naa nilepu siasa ang'or olakeshani lolorika le gavana tiatua kaunti e Narok Patrick Ole Ntutu nelo sii dukuya egira naa aikok irparakuo lina murua toombaa naipirta siasa. Ore irorita temurua olkurruki netigilunore lomon oiroro det orbungei le Narok Moi Kwapei olakeshani sii lolorika le gavana tiatua kaunti e Narok Richard Muitalelo le Kenta toombaa naipirta irpolosien ejo kenare naa nitalamate siasani mbaa naipirta irpolosien nitalam naa atua siasa katukul amu meyiolo ninche neikununo apa mbaa orpolosien liatua olosho
nemenare naa neponu apik imbaa enkuluponi nisulaki naa noorpolosien imbaa naipirta siasa. Ilomon naa kulo otusujayie nitabaiki yiok olasirani le Sidai FM yioloti anaa Lesuamen Ntoika. Ipang'ua terishata dukuya olora MCA le ward e Kimindet yioloti enaa Kuya Ole Kijape aikok naa iloopeny manyisho nalubore olosho tialo naa mbaa naipirare siasa nisulaki naa tena rishata nagira airowuaju siasa tenaluboto olosho lontoluo le Tanzania. Eimaka naa Ole Kijape kulo omon egira naa airorie iloopeny manyisho emurua yioloti enaa Olkurruk tiatua ward Olkarian tinalubore olosho. Mimincho oshi mintae enataasa ng'ole Ole Konchila amu merua sinkishu dii otaasa Ole Konchila otaasa. Naa ore too Ole Konchila oshi tenanu naa ketiu enaa enkiyiewuaj kegol kiwalikino. Eji nepurroori ake orpayian mayiolo aitayu kwapi. Ore apa Jumatatu nasujita enkae naatiaka peyie aanyu te Narok ejo pee kipuo airo. Kumbe anyorriki dii etii looshepita ake oojo peeya. Naa kaomon intae ajoki emibuakiki. Ore ade siinche ilarin epoita amu seuri doi naa yiok oosujita. Keirro doi yiok ilarin metaa ore oltung'ani likibayie naa ilo oisuj. Teniyiololo dii sinanu tenaa aitoki abayie tenkae wiki naasuj. Neeku mibuakiki entigirata ake ntae. Entigirata amu kiro. Mairoro pee mikimpang'ipang' amu ore dii ele osho naa erikore kiyieu ake. Napikando irmoitanik amu irmaasai sininche. Ore amu etii iltung'anak oodou tenkare Narok aajo nikitejo irmaasai naa kakira dii yiok Kisii. Atejo sinanu anaa nanu aijibu oltung'ani aitobiraki. Atejo sinanu ara ormaasani nara orpayian lenakop eikiro. Kake ore nalende kindipa taadii irkulikae orikan naa nanu apa otasioka ajo atiaka apa ntae ore oltung'ani loorua sinkishu laaning' ira entomononi ira orkijanai ira orpayian moruo emategelu ole Ntutu. Emategelu ole Ntutu ama itapong'oo ntae lomaasai kulo. Etomono naa dukuya Ole Kijape aut naa ilomon loimaka det olora orbungei le Narok moikwape moitalelo le Kenta tialo naa mbaa naipirare irpolosien ejo naa nchere meishaa neimaki siasani imbaa naipirare irpolosien nisulaki naa tena rishata nagira ailepu esong'ouna esiasa. Anyonyok ole peimaki ajoji ore orpolosie liabosi sijui nchipishi. Keyiolo ninye orpolosie lewuei nemanya tung'uai Enkai peelotu aimaki irpolosie lenakop. Nye teimaki ninye orpolosie loonchipishi. Nye ebaikinore. Naa ore ninche ntae siasani pooki naa kaomon intae emeimakiki ake osiasai yoyote esiai olchambai itii siasa. Amu kirriki iltung'anak. Entapal ina siai amu entae opo otudung'o enkop nementae iltung'anak lorpolosie. Keetae iltung'anak le SAPE oota national government naa ninche oyiolo orpolosie looltung'anak naa ninche oyiolo orpolosie oorr iltung'anak. Ore ntae ilong'ai siasa nikiponu ajoki esiai orpolosie ati bonda nchipishi na nini na shartuka nini. Aiyeng'ua aitoki ole Kenta. Sirakip nabo uni 1.1 Sidai FM temurua Olkurruk tiatua ward Olkarian kaaji Lesuamen Olole Ntoika. Ashe oleng olasirani le Sidai FM Lesuamen Ntoika tenkaraki ilo kilikuai. Sidai FM ena. Ore tene kiworore lelo nejo kulikae omon eshomo laramatak loosuam erikito orparakuoni obo yioloti enaa Stephen aiken inkasarani tenkaraki enkishu enye naatuata nemeyiolo ajo ainyoo empore temurua olchorroi tewod Emara toloontoluo le Narok. Ipang'utua naa lelo parakuo egira aomon serkali e kaunti e Narok tenebo orbungei le Narok oloontoluo Gabriel Koshalo le Tong'oyo peeretu ninche tenkaraki enyamali naijo ina naimaitie eshomoita naa aiminie enkishu enye nemeyiolo naa ajo kanyoo emporet ashu kaa keeya nagira naa alo amiraki nena kishu enye meshomo aidaaya tina luboto olosho. Ilomon kulo otusujayie ntabaiki yiok olasirani le Sidai FM yioloti enaa Moronko Davis Leshao. Eshomo laramatak loosom erikito Sibino le Karinga aatum hasara sapuk oleng tialo nkishu ile naatuata tenkolong e Jumamosi neton meyioloi ajo kanyoo emporet ilo kie. Ore egira lelo parakuo airo temurua olchorroi ward Emara neshomo aomonu eretoto tialo ina nyamali naipang'aka ninche tenkakenya amu nena kishu oshi olchumati lenye ormareita lenye. Eshomo ninche aomon serkali e kaunti enkare Narok orbungei Ole Tong'oyo metareto ninche isulaki tena rishata naimaitie ninche ina nyamali. Nanu Stephen Ole Karinga temurua olchorroi kiata nkishu naatuata nabaya ile neeta nkishu tenaa nimikiyiolo ajo kaa moyian nawa nkishu neeku kinyamal nanu ina siai oleng ena kishu eton king'ita nkishu otenakata. Neeku ekijoki naaji ilarikok lang baiki orkansulai enaa Ole Kirokor enaa orbungei lang Ole Tong'oyo peisho ina msaidizi tenena tokiting amu kiata nena tokiting etuata kuna nkishu nabaya ile nimikiyiolo ajo nyoo nena kishu ekenyuaki airragita nkishu ning'orita nkishu nchoto nabo nimikiyiolo ajo nyoo shida nena kishu otenakata. Neeku ina nyamali kiata kake yiok king'asita amu yiok kinyamali nena kishu yiok kisoto lotii nkoshuak mikiyiolo ajo nyoo ina nyamali enena swam ekiomonu ina retoto teshumata tiabori ena kishu yiok kaunti ang erishata sidai amu kitanyamalita nena tokiting. Asiraki kulo omon le MCA Sidai FM temurua olchorroi ward Emara oloontoluo lenkare Narok tejoki enkarna Moronko Davis Leshao. Olasirani le Sidai FM Moronko Davis Leshao. Sidai FM ena. Ore tene kiworore lelo nejo kulikae omon neishaa nejing irmaasai olkioma le Azimio la Umoja
amu nakata kepuo aatum eramatare naishaa toonkolong'i natii dukuya. Ilomon naa kulo oibalie irparakuo lemurua onkoyienito anaa naibalie Nicholas Oledikir, neibalie sii ajo keishaa negelu irparakuo larikok oopuo aaku ketii sirkali naitobiruni tenelusoo engelare olapa leisiet ele ari loo2022. Ore ake tina rishata ikilikuanaki ilaranyak lolosho le maa peibung aaku nabo nitubulaa naboisho amu nakata elo olosho dukuya nepalare naa mbaa naipirta siasa onenkiba amu meeta eneret. Ilomon naa kulo oibalie Oledikir egira airo tina luboto olosho. Entadoliki pong'ori teneboorika loitobiritai lopuoyieki Ikulu. Aitiaki ntae entijing asimio. Ore akeyie oltung'ani loyie nejo pemekipuo aishir kulo muitanikae naa ajo nekepaari yiok neibung'i aja mateshet enkaji nalio taadoreki ajo ninche loitobirita serkali. Ore taadii peelo nikibau ena katikati engavana netaa mparasini are. Eetae emparasi naji enole Ntutu neetae emparasi Ole Kenta. Sidai FM na Ore tenikiorore lelo nelimu kulikae omoni nchere itaituo ate loopeny emurua oolikiai teoodo orpusumoru te Narok Moikwape aitobiraki ate orbaribara torrono oinyala bei oonkaitubulu enye neton ake eyieu eretoto esirkali. Ore naa egira airo tina luboto olosho nibalunye naa emion enye ajo ore irbaribarani loonkilomitani kumok oitutum ilubo naapaasha tina oodo orpusumoru nisulaki tina murua oolikiai netejo naa mchango nashomoito ninche aas itai irpayiani inkalusuni naara are ore entomononi epuo aitai naa ropiyiani naalus 100 peetumoki naa aitobiraki ate irbaribarani lenye. Ejo ore naa ina baye naa kemakwa katukul eshomoito naa ninche aamitiki ate mbaa naagira oshi aasishore hoo naa neetai sirkali negira naa ake aishiraki sirkali peing'uraa naa tenaa keretu ninche tina nyamali nagira aimaa. Kulo omon eibalunye lelo parakuo lemurua oolikiai teoodo orpusumoru te Narok Moikwape. Samson nara olmarei le Masekonde nara olarikoni le Peace naitoki aaku nanu chairman lena siai orbaribara enotote lopeny nena murua lelo kijijini omera ile netaasa embaye sidai oleng amu ore kutoka orkeri netagweta orbaribara takriban kilomita 6 nelotu Subukia village negwet takriban kilomita 4 nitoki alang'u alotu Likiai negweti kilomita 9 nepuoi Lekikuuni negweti kilomita 5 naa lopeny ejitolea toombenia enche eji nyima ntomonok iropiyiani noshi enche naapuo aitainye nkwashen toomukuntani eji nyima lewa inamuka sidain eji nyima ropiyiani mpaka school fees oonkera itanyamalita kake etogiroitie nena amu kitegela nkalusuni are elukunya olee nitai entomonok shilingi 500 kila entomononi nemetii enasiadua. Kaji Joseph nara ole Nkang Olesio. Kore apa olari otulusoyie netimira nkwashen nkardasini are orkunia tenkaraki orbaribara nenya yiok iltinkai nenya yiok ata irbrokani. Keyieu ele baribara nkalabati amu Kusero netii neyieu ormaram. Kara taa ene Nkuyito enang'ita yiok intomonok orbaribara neiki nkulie nemebaya nkera sipitali tenkaraki osina lorbaribara. Kinteleki nkwashen isirkon nikiyau soitok toonkoriong'i aaret ate tenkaraki orbaribara. Amaa ntae sirkali kaadii apa intaasitata yiok nemekure apa kiretirete. Ore torkilikuai lenye netuuta sirkali enkare Narok narikito orgavanai Samuel Kuntai Ole Tunai ejo medolta ninche tipat ooropiyiani ekodi ashu access oshi nalakita te pooki rishata. Ejo ore naa nkatitin kumok nemeeta ninche nkaitubulu enye naitai toolchambai nemegira ina adung sees. Nejo ore nena ropiyiani netaa nepesho amu meeta eretoto nagira aisho ninche hoo naa negira ndaiki kumok ainyala toomukuntani tenkaraki nena oitoi torrok. Neibalunye naa ajo kenare naa nerumaki kop ilo gavanai le kaunti e Narok Samuel Kuntai Ole Tunai eshuki naa enkaina nena ropiyiani oshi access naadung'itoi lelo parakuo peetumoki naa sininche aanoto eretoto tialo nena nyamalaritin orbaribarani naagira aimaa tina luboto enkop. Ore taa toonkarn naa kaaji Nick, kayieu ake najoki serkali nikiata hasa ene county government amu ore kulo baribarani loitesa yiok naa kulo feeder roads. Amaa dii oshi kodi ang, sees oonkishuan amu kiata sokonini, sees ekuna kwashen amu kaya oshi nanu nkwashen mpaka Mombasa. Amaa dii oshi sees ang nikilakita kaji dii oshi eloito peenang'ita ntomonok ang irbaribarani eisho negira nkera aalaikino ashom sukuuluni meeta irbaribarani nemeeta reyieta Sagami. Netu kidol serkali ang e county government eret yiok toolarin pokira tomon ototoni leton ayierikore. Amaa dii ena seesang ainyoo peyie meret ninche yiok, ainyoo piintaa yiok watumwa tenkop ang. Ore amu kintobira orbaribara kitaasa ena siai aapik iltinkai metagweta eton kiyieu nikipik maram nikiyiolo ajo kirragita ntipai te county nirragita excavator nirragita grader ekiomon teneindimidimi aishoo yiok entoning'o orkiyioi le kuna tomonok naishira tene. Francis nara olormarei loliashire. Ore enakop naa keuni nkwashen nikiuni tenkano neuni bali negol eneimieki tentiaraki orbaribara
barabara torrono. Ore ele barabara likitii tenetu aikata eboli since peitayu Enkai enkop. Nikigira aomon serkali ajo ekilakita siyiok seesa enaa nkae kop kake mikidolta egira aret iyiok seesa ena kop ang'. Ore naa lelo naa irparakuo lemurua olikiai teodo Orpusumoru te Narok Moi Kuapei egira autaa orgavanai le kaunti Narok Samuel Kuntai Ole Tunai ejo kumok engarri ashu iltinkai oonare naaji neasieki esiai orbaribara hoo naa ninche oitaituo ate aas ina siai orbaribara tena rishata. Sidai FM ena. Ore tene kiorore lelo oing'ua emurua olikiai teodo Orpusumoru te Narok Moi Kuapei nikipuo maape kaunti Orkejuodo nejo lomon nchere ikilikuana olairoroni le bunge kitok olosho yioloti enaa Justin Muturi ilarikok oopik ate imbaa enye dukuya alang naa napik imbaa olosho dukuya ejo naa ore olosho nemeeta entioto nenare naa ning'orisho irparakuo peegelu naa larikok oidim aitabaiki ninche mbaa naa e maendeleo. Ibalunye naa ilairoroni le bunge kitok olosho ejo ore naa serkali apa orais Uhuru Kenyatta tenebo serkali orais apa homoritaya Emilio Mwai Kibaki neshomo naa aas imbaa kumok hoo naa nishakenoyioki apa imbaa enkolou eropare naitanyamala olorere. Ejo naa ore tena rishata naa kenare naa ning'orisho irparakuo nibalunye naa ajo kelo sininye atii enkesha amu ore orkioma le ODM orikito olarikoni lilo kioma Raila Odinga tenebo orkioma le UDA orikito olotelo Rais William Samoei Ruto nemeeta naa orkioma sidai telelo amu ore lelo pookin naa keeta ntiot nenare naa nepuoi aing'or kulikae kiomani nisulaki olotii ninye peetumi aanoto larikok letipat lemitoki aata mbaa eropare wenkoloi teniaku etijing'a erikore. Ilomon kulo ootusujia intabaiki yiok olasirani le Sidai FM te kaunti Orkejuodo yioloti enaa Peter Ole Kirionki. Ibali olairoroni le bunge olosho Justin Muturi na olakeshani lolorika le rais lolosho torkioma le DP umoja na haki nchere sapuk eropare tolosho le Kenya ishakenoyie nchere kitaasa serkali e Kibaki wene Uhuru Kenyatta esiai kake eisapuk eropare nisulaki tenchetare orbarabarani okulie maendeleo netopona ejo ore loishori kandarasi nemeas esiai sidai nishaa nitamei. Hii ilikuliwa hii. Si nimeona pahali tayari iko pahali imeanza kukua repair hapa. Imetengenezwa juzi. That is the evidence. Sasa zingine shiko huyo engineer mwenye alikuwa amesimamia hiyo anatakiwa kuchukuliwa apelekwe pale Uhuru Park firing squad itwe hiyo maneno hizo na uende uchukue ile iko kwa account yake. Kwa sababu ni mali ya umma. Etopona ejo ore loishori esiai neas esiai enye nenarikino kake pemea kulaikoshuak nishaa nepik imbaa olosho dukuya. Wewe kwa sababu ukipewa wadhifa huo unalipwa mshahara tosheka na huo mshahara. Hata kufanya ofisi yako atilio biashara umeanza. Hiyo lami kiweko hapo haitawekwa ile kiasi inatakiwa kwa sababu contractor anaambiwa punguza kidogo kwa sababu ile jiko juu lazima ulete. These are the things we must do away with. Shomo dukuya ing'oro keon Muturi tolorika le rais Jorir Kiamaniare tolosho Kenya Kwanza tenebo azimio la umoja nemeto bosinya. Watu wakisema ati sijui ingie mrengo hii pande zote ni chafu. Nionyesho ni nani ambaye hana kashfa. We must do a break with these common names. And a Muturi-led government, report ya Auditor General, ukiona imetoka, ukiona mwenzako akinyolewa, anza kukitia chako kichwa maji, it cannot be business as usual. Makamuturi lelo monto sinya tolondolur Kejuado tenkango la keshololorika le bunge olontoluo le Kajiado Moses Ole Parantine. Arege dikelo lolona jam, igelo la yoko uyeni roshelesha mwisho wenye, yeu la yoko ore ungari sidan, embelegenyata. Teni embelegenyanya, eno ni mbelegenyana ya ngopu ngalo na bayi. Asiraki Sidai FM te kaunti Orkejuado tejukilanu Peter Ole Kirionki. Asho lengo la serani le Sidai FM te kaunti Orkejuodo Peter Ole Kirionki tenkaraki lo kilikuai. Sidai FM na. Ore tene kiorore lelo oing'ua kaunti Orkejuodo nikishukunye omaape Moi Kuapei ya kaunti Narok nejo lomon nchere etuuta negilunore olaiguanani liopa lemurua olorropil te Moi Kuapei ya Narok yioloti enaa Turero Letikani embata olarikok oopikita olom tenebo sii lelo ootudumutua orbungei le Transmara oloontoluo Gideon Ole Konchila metijing'a enkesho olorika le Senate. Ore irorie Sidai FM nibalunye Oletikani ajo kibala nkiasin osenetai le kaunti Narok oloanyiti le Damo le Kina tolosho pookin le maa naa ninye sii opoitasho ang'or olosho le maa tesiai entim osupuko le Mao. Eshomo naa dukuya egira naa ajo ore embata opa olarikok oing'oritai lolosho le maa tina rishata neshomoito naa opa aisika aing'ataa olosho kake ore osenetai le kaunti Narok neitasho naa tenebo olosho tina rishata omeshomi naa aipang'ie lelo tung'anak opa oshomo aamany ina tim osupuko le Mao.
Ibalunye naa turero letikani ajo menare naa nepuoi aarumaki kop olorika losenetai le Damo le Kina, ejo naa keeta naa shein eton naa enare nelo dukuya egira arik olosho tilo orika le Senate anaa apa enategelaki tolosho. Kulo omon eibalunye ilaiguanani liopa lemurua Olorropil yioloti anaa Turere oletikani. Nimikinyoraa iltung'anak oopuo ajo nejia nimitujung'ishoreki olorika le Dama aapuo aisho le Konchila amu itu kimenu le Dama nimitayuni amu ming'uari olosho loldama eton meeta olarikoni liopeny. Neeku kayieu najo ore iltung'anak oitamanaa ina siai peikuaman. Ore naa ilo naa olaiguanani liopa temurua Olorropil yioloti anaa Turere oletikani. Sidai FM ena. Ore tene kiworore lelo oing'ua Narok Moikwape nikipuo maape kaunti Olkejuodo nelimu lomoni nchere eipang'utua olturrur le naboisho orbishopi te kaunti Olkejuodo yioloti anaa House of Bishop erikoo bishop loonkanisani e ACK naa ninye sii olopeny olorika loorbishopi tina kaunti e Kajiado yioloti anaa Gadiel Lenine eikilikuan irmaasai pee egilunore neitasheyie ntumoritin oonkajijik neisulaki tena rishata e siasa. Ibalie naa ajo ore ntumoritin naijo nena naa kepik olosho batisho neisulaki ishoritin natii dukuya. Ibalunye naa lelo bishopi erikoo Gadiel Lenine le ACK ajo kenare naa nesuji irkeereti neisulaki loonkanisani aa ninche naa oorikito olosho. Ejo ore naa mbaa naatae te kanisa naa mbaa naa nemeeta niajijik tenebo nioshon amu ore kanisa naa kelo enkaji ashu oltung'ani ing'ua enkaji nara neme naa nkajijik naayioloi anaa naagirai aitudupaa ntumoritin neisulaki toombaa e siasa. Kulo omon eibalunye lelo bishopi ashu ilo turrur loorbishopi tina kaunti Olkejuodo erikoo olopeny olorika Gadiel Lenine. Ore kanisa nikitii na ikitii nkajijik pookin nikitii iltung'anak pookin. Ore wuejitin pookin kulilia maendeleo nikitii pookin. Paa menitoki ashukokino esiai oonkajijik. Nikiponu ajo elepa ntae kuldo omirara lenaaji amu kiata enkaji entoki niyieu nikiimaki. Eetai oshiake ntumoritin oonkajijik neoshi toonkang'itie naa isidan ena nalimuni aitobirunye naa enkaji napuo aatumo eeta entoki etipat kake mene siasa. Ore ena rishata e siasa nikiomonu peyie kiaku very careful. Ore pooki toki nikias nikidol ajo enemeitanyamal iyiok taisere tulusoi e siasa tenkaraki eoro. Sidai eneeta oltung'ani haki enye peelo enchoto nayieu, haki enye peisupport osiasai oyieu onyor oltau lenye onyor damunot. Kake nishori iltung'anak freedom peidim oltung'ani ategelu oltung'ani leyieu bila kushurutishwa arashu bila kulasimishwa hasa teniforce olturrur oje ashu enkaji naje irkulie tung'anak metegelu likae tung'ani. Kiomonu ajo maisho siasa eeku enenkanyit, maisho siasa eeku enosotua. Ore esiai oonkajijik matodol oleng peyie mikipuo ntarge tenkaraki entaisere. Ore naa lelo naa olturrur loorbishopi te kaunti Olkejuodo yioloti oleng anaa House of Bishops egira naa aitanap olosho peepalaa mbaa ajijik onioshon neisulaki tena rishata e siasa. Sidai FM ena. Ore tene kiworore lelo nejo kulikae omon enoto iltung'anak ooroopishana irbaa torrok temurua Mutaragwa te kaunti e Kiambu nakata peesulari erori duo nanapita gas nelo naa ailipuka tina luboto enkop. Eshomo naa ina rori adanya naa nelo awosh ingarin naata esiana tina taon e Mutaragwa tina kaunti e Kiambu netum naa lelo tung'anak irbaa. Ewaki naa lelo onoto irbaa sipitalini naapaasha negira ang'amaa embaare ebaiki ena rishata. Sidai FM ena. Ore toolomon oipirta siasa nelimu lomon ajo eibung'a tenkolong duo ilarikok nisulaki irgavanani loonkauntini naapaasha entumo te kaunti e Laikipia erikoo orgavanai lina kaunti e Laikipia yioloti anaa Nderito Mureithi egira naa aibung' enkoriong olarikoni lorkioma le ODM ejo ninye naa olo aaku orais lelo osho tengelare olapa leisiet. Ore naa entumo naibung'aki tina kaunti e Laikipia netii duo sininye orgavanai le kaunti e Mombasa yioloti anaa Ali Hassan Joho neibalunye naa ajo kepuo ninche dukuya aibung' enkoriong ilo arikoni lorkioma le ODM amu ninye naa oidim aitabaiki olosho mbaa e maendeleo neidim sii ashomo naa aturrumoi mbaa naing'ua orais lena rishata Uhuru Kenyatta. Ore ake tina rishata neishakenoyioki duo taata entumo sapuk oleng te kaunti e Homa Bay ina shoto ake Azimio la Umoja narikito olarikoni lorkioma le ODM Raila Odinga nakata eloito duo taata embungei oontomonok ina kaunti e Homa Bay yioloti anaa Gladys Wanga aibalunye naa siasa enye ajo kelo atii enkesho olorika le gavana ina kaunti e Homa Bay nepuo naa dukuya egira aang'oroo ilo arikoni lilo kioma le ODM Raila Odinga anaa olarikoni lenye olo ailepie empentera orais lelo osho le Kenya tenebau enkukuo olapa leisiet ele ari loo 2022. Sidai FM ena.
ore tenchoto olote lorais William Samoei Ruto netaparana duo taata ina boisho ilo kioma le UDA tenebo orkioma le ANC orikito Musalia Mudavadi tenebo sii orkioma le Ford Kenya orikito Moses Masika Wetangula kaunti e Baringo egira naa aitadedeyie naboisho enye ejo naa kepuo aang'oroo naa erubata yioloti enaa ene Kenya Kwanza peetum aanoto orais naa olarikoo olosho tenebo naa ina rishata engelare olapa lesiet. Ore naa ake tina rishata nipang'ua naake ilo arikoni lilo kioma le ANC tenebo ilo arikoni lorkioma le Ford Kenya etii taa Moses Wetangula tenebo Musalia Mudavadi aut negilunore neany imbaa orais Uhuru Kenyatta tenebo olarikoni lorkioma le ODM Raila Odinga tialo naa naboisho enye egira Uhuru naa alo aibung' enkoriong' ilo arikoni lorkioma le ODM Raila Odinga meshomo naa ailepie enkarasha elo naa ajung' ninye terikore teniaku naa eshomoki awosh ina kukuo rais. Ibalunye naa lelo pokira ajo kemakwa katukul neut naa orais Uhuru ajo measita naa mbaa naishaa kenare nepalaa mbaa naipirare naa engelunoto orais peegelaki olosho ate. Sidai FM ena. Olainining'oni le Sidai FM ore telelo omon oipirta siasa orkiomani opaasha nisulaki etinyiku engelare olari loonkalusuni are otikitam aare olapa lesiet ninye nanu alo aidipie enkoroki oolomon esaa uni entara tenebo Sidai FM ajo nanu ashe oleng tooltung'anak pookin oinining'o Sidai FM tenkoitoi e Facebook live tenkoitoi e YouTube tenebo sii enkoitoi e Sidai TV ajo ashe oleng tooltung'anak oosujita enkoroki oolomon tenkoitoi e mtandao te www.sidaifm.co.ke ajo sii ashe oleng tooltung'anak ootumito enkoroki oolomon te kaunti e Marsabit iltung'anak ootumito te kaunti e Laikipia ormanie le Kilgoris tenebo sii kaunti e Narok kaunti e Samburu kaunti e Baringo ajo nanu ashe oleng ntoki atum kulie oroki olomon tenitashe saa nabo enkakenya tenkolong emetabaiki kiaki Samson Ole Simbiri aka Newsman ayieu ake nanu enkewarie namayiana ekaaji Stanley Ole Santeto Tenkariano sapuk tesipata o tempijan sapuk oleng nkoki olomon te Sidai FM. Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Sidai FM. Olainining'oni era olairemoni lorpaek mekure duo itum asara nena ewalata nabiko enyamali pookin enyaru tolchamba lino lorpaek nelo olchani sidai aisul te pookin oji Mahindra 537.5 SE wing'ua enkampuni e Kenya Agro Suppliers Limited. Ore ele shani neishaa niwosh olchamba lino lorpaek etubulu enyaru aaku enombenek are ompaka mbenek nara uni neishaa sii niwosh ele shani olchamba lino eirebuk enkop naa kiar enyaru ompukunot pookin nemetoki abulu tukul tolchamba lino tiatua lapaitin oong'wan ompaka lapaitin oora ile. Ore litai nara 20 enkare neishaa nipik milimitani nara 100 ele shani. Itum ele shani oji Mahindra tekuna kiririkinot nusu elita, elita nabo, elita imiet olitai nara 20. Itum sii toowueitin pookin neemieki irkeek lolchambai Agrofert pookin nikitaaniki. Teniyieu niyiolou nkumok tooshoki Ben Ole Koikai tormosori 7 nabo isiet ormosori 625 arashu iwoshoki Frank tormosori 7 ormosori 425 ormosori 143. Sidai FM.
Singawari mayone bolingone Natalianga mainogi siunye Singawari mayone bolingone Natalianga mainogi sore Sore langa ya ine Hallelujah siunye sore Sore langa ya ine Hallelujah siunye Sore lino mama Niña coloma Osemewela Yesu Irete yorore Indo dula sarore ngumura nogaro Amo yara yengo Irete yorore Indo dula sarore ngumura nogaro Amo yara yengo Isore Isore langa ya ine Nemano Nasi unjela moya Isore Isore langa ya ine Nemano Nasi unjela moya Isore Isore baba Oh Yerembolo naipelageni Ilejarore Indira lady bagire meraje Amo yarengolo Ilejarore Indira lady bagire meraje Amo yarengolo Isore Isore langa ya ine Nemano Kiata irkiliku otabaikitia yiok naake tenkitesheni tekuna saai enkewarie naa kalo aisum lelo kiliku nchere itoomon intae olmarei lolengeem toolmeshuki te muchango oonkera esukuul naata intarikini 25 olapa liare olari loonkalusuni 2022 iteru saa 4 enkakenya tenkang enye toolmeshuki olaloi location. Ore oloanyiti naa olaiguanani Ole Naigeyo, Daniel Lenkume, Linus Nairimo, Nariku nkera Samuria, Mary Kortom, Noorkipaya Semeyioi orkulikae kumok. Itoomon intae muj loonoto mpala oleto wootu pooki mataret kuna kera. Kaigil ilo kilikuai itoomon intae olmarei lolengeem toolmeshuki te muchango oonkera esukuul naata intarikini 25 olapa liare elaari loonkalusuni 2022 iteru saa 4 enkakenya tenkang enye toolmeshuki olaloi location. Ore oloanyiti naa olaiguanani Ole Naigeyo, Daniel Lenkume, Linus Samuria, Mary Kortom, Noorkipaya Semeyioi orkulikae kumok. Itoomon intae muj loonoto mpala oleto wootu pooki mataret kuna kera. Ore likae kilikuai naa orkilikuai le keeya otabaikia yiok tekuna saai nchere kiata osina kilimu keeya olemeishu James Korio noosikario apa le Kenya Air Force te Laikipia Airbus natupukuo ntarikini 8 olapa liare elaari loonkalusuni 2022. Olayioni apa le Julius Korio o Helen Korio, olalashe le Thomas, Meshak, Jeremia, Sakayo, Leperes o Saitoti. Iturrari osesen lenye intarikini 15 olapa liare elaari loonkalusuni 2022 tolereko. Kinyorr iyie kake kitonyorr Enkai aisul. Kaigil ilo kilikuai kiata osina kilimu keeya olemeishu James Korio osikario apa le Kenya Air Force te Laikipia Airbase natupukuo apa ntarikini 8 elapa liare elaari loonkalusuni 2022. Olayioni apa ninye le Julius Korio o Helen Korio, olalashe le Thomas, Meshak, Jeremia, Sakayo, Leperes o Saitoti. Iturrari osesen lenye intarikini 15 elapa liare elaari loonkalusuni 2022 tolereko. Kinyorr iyie
kake Enkai nikitonyorra aisul. Kigira naake aitai ololejileji tenkaraki ele marei oiturraitie olonyorri lenye meilejileja ntae Enkai. Sidai FM. Sidai FM. Sidai FM. Ntarikini tomon okuni olapa liare olari lonkalusuni are o tikitam are. Erishata nooshiake nedamuni radio teseuseu. Ore olari lonkalusuni are o tomon obo nepuoi apuo aibalie olturrur lenaboisho yioloti naake anaa UNESCO tenebo onaboisho oloshon yioloti anaa United Nation epuo aimie ajo ore ntarikini nara tomon okuni tolapa liare keeku erishata nashipakinoi radio teseuseu. Ore radio na emasai ena nang'amunyeki ratio tenebo naake orkiliku wenkiteng'ena toolubot naapasha. Ore radio edukuya nitobirua apa oltung'ani yioloti anaa Guglielmo Marconi olari lenkalusu nabo ip isiet ontomoni naudo onaudo a 1899 tolosho loltaliano. Ore enkitesheni radio edukuya
neshomoki apuo aiteru tolosho lolamerikani olari lenkalusu nabo ip naudo o tomon onaudo a 1990. Ore FM neiteruaki olari lenkalusu nabo ip naudo tomoni uni onaudo a 1939. Kake ore naake radio empukunoto naake e digital neshomoki apuo atum olari lenkalusu nabo ip naudo ntomoni naudo ong'uan a 1994. Na ama radio ka kiteng'ena eyawua radio olosho. Ore tenkalo orbarnot neitai sininche nduat enye ana enayiolo radio wonkibelekenyat nayautua. Ore toonkarna ake ajo Lekiptinen Musa shabik sugu lenkitesheni ya Sidai FM enkolong naji ene Happy World Radio Day. Enkolong nikishipakino enataasa eredio tiatua seuseu nalulung'a neisulaki sii teramatare olosho. Kilepunye